Thanda ukubingelela konke amagumbi amanamhlaba sithi abantu mabaphile nathi siphilile. Sizethula lapha mina khona ngokuzithoba njalo. Ngokubona into ebalulekileyo ikuzithoba nokuhlonipha. Ngomncane nomdala akukhathalekile ukuthi ngohluphekile ngonothile akukhathalekile. Kodwa into ehanjiswa phambili kakhulu inhlonipho. Sinjena nje kungenxa yenhlonipho nokuzithoba phambi kwabantu. Angizange kunenge ngizwe nje ngokumbalwa. Sithanda ukuthi sikhulume, siqondisane, sifundisane. Into yokuqala engiza ngayo lana yile nto yokuthi abantu bayathanda ukukhuluma izinto zabantu. Musane ukukhuluma izinto zabantu ezenu zinehlula. Mangabe umuntu usazi ukuthi uphumelela ngempande, impande ngeyakho naye hambe uyodinga eyakho uphumelele. Kudingeka ukuthi uzohambe usufakaza kakhulu, uzushe isilakalaka lokufakaza imfihlo zabanye abantu. Number 2, nawe wena onemfihlo yakho, imfihlo yakho ngeyakho. Fanele uyigodle ingazi yabonakala ebusweni babantu. Ingakaze yazwakala isihamba ifakazwa ngabantu. Ungathola usifakazwa ngabantu okusho ukuthi khona osuke nawe umlume udlebe wona ungothi ungomthembayo. Kukhona ongathi uyamthemba kodwa-ke avuzise izimfihlo zakho. Thola izinto sezimoshakala ngendaba yokuthi utshele omunye umuntu wavuzisa, watshela abanye abantu abanganazo izifuba. Imfihlo yakho ngeyakho. Imfihlo yesintu iyafana nephini yekhadi lakho. Phini yekhadi lakho angeke uyitshele noma ngubani, ngeke uyinikeze noma ngubani. Zama ukugcina imfihlo yakho njengoba ugcina iphini code yekhadi lakho lasebhenki. Ukwenze lokho uzobona izinto zakho zihlezi zihamba kahle ngazo zonke iy'nsuku. Ngeke uthole usuhlangana nezinkinga ngoba ezinye iy'nkinga sisuka sizidalela zona thina. Okunye okulandelayo, kunabantu bami engibafunayo. Kungukuthi ngabe isintu siyavuma ukuthi ngubani nobani engimfunayo, ngabe ngiyabiza amagama noma ngibize izibongo, ngibize i-initial nesibongo. Kodwa le ndaba yokuthi privacy yakho kumele siyihloniphe, angeke sikwenze lokho ukuthi sibe sesihamba sesimemezela lana. Mangabe usazi umsebenzi wakho nami asiwuqedanga, xhumana nami ngoba abanye abantu niyalibala. Umuntu aza kuye ngemva kwe-3 months angitshela ukuthi ngangibhizi. Yebo wawubhizi kodwa izinto zakho seziphelele phela. Kuyafuneka ukuthi nawe uthole isikhashana nje ufike uzolanda izinto zakho. Ungahlaleli izinyawo. Ngiyacela khona lapho abantu bayakithi sizwane. Okunye okulandelayo, mangabe ungifonela, fona kanye mhlobo wami. I-miss call yakho mangiyitholile ngiyabuya kuwe. Njalo okunye okulandelayo futhi, mangabe fona ngenamba yakho esaqala ngayo umsebenzi wakho, ukuze singayenzi amaphutha emsebenzini yethu. Siqede sidlulele kokunye, siqede sibhadalane sidlulele kokunye. Njalo mangabe ungithumele i-account number, ungabe lokhu utshintsha ama-account number. Thola ukuthi umsebenzi usiyaphela, usunginikeza enye i-account. Kukhosta mina, kudla kimi lokho. Akumelanga siyenze ngalolo hlobo. Asisebenzise indlela vele siqale sisebenza ngayo. Njalo ngasho ngathi mina ngiqala ukufonwa ngo-9 AM. Angifonelwa before 9 AM, angiWhatsApp futhi before 9 AM. NgiWhatsApp
9 a.m. kuze kuyechaya u-6 uyangifonela, uyangi-WhatsApp-a. Ungifonele kanye no-WhatsApp noma ungangithumela u-WhatsApp owodwa. Mangivula u-WhatsApp ngiyababona. Ngangithumela u-WhatsApp abayi-20. Sengizosola phela ukuthi ngiphendule kuphi. So kufanele ngihambe ngi-highlighter ngiphendula bonke labo WhatsApp abayi-20 and then kudla isikhathi khona lokho. Yizo izinto esifanele sizwisisane kuzo. Sunday strictly vele angisebenzi, angibambi amafoni omsebenzi. Ngicela abantu bangizwe kulokho. Ngase ngisisho futhi ukuthi indaba zethu leziyana zemali esheshayo sizilungisile, khona abakade ngalunganga khona sesilungisile zonke izinto ezi-right. Bese silandela futhi ngalaba bantu ukuthi uthola ukuthi uyakhuluma nomlungu, uyakhala ngokuhlezi ukhuluma nomlungu kodwa umlungu akuyamuzwa. Thola ukuthi usebenza nabanye abantu kodwa abanye abantu ama-salary abakhutshuliwe kodwa yakhe ihlala phansi. Maye ukuthi uyakhuluma umlungu wathi ngizophela ngikubone or talk to me tomorrow. Ngiyakufuna nawe ukhona ibhodlela lakho lokuthi ukwazi ukukhuluma uzwe ngilongo. Ukhona umuthi wakho ongawuphuza nje usuzihlalele ntambama, uvuka ugeze ekuseni uya emsebenzini. Mawufika ukukhuluma umlungu uyakuzwa. Ungu-1.5 loyo muthi. Uhamba ulibhodlela lokugcobisa, uhamba nomuthi ophuzwayo, uhamba nomuthi okuhlamba. Bese sibuya futhi likhona mhlobo wami ibhodlela ehamba nempande enginikeza yona. Ngizoba ngizokutshela mangabe ngikwenzela leli bhodlela ukuthi uhamba uyeligubhela kuphi, uvuke usiyalanda ekuseni. Only 2 days lizoba likunikeza ama-results. Lona-ke lelo bhodlela imali ingekho ku-special lingu-8,500 kodwa-ke manje silikhipha ngo-3,000. For only 1 week silikhipha ngo-3,000. Bese ngisithi mina ngizothatha futhi abantu abahlanu othi yena akagezeki noma usehambile ebantwini akagezeki, ngike ngimnikeze umuthi nje mahhala bese buya sizobhadala lowo muthi. Esehambile wageza kwakhanya izinto zakhe, abone ukuthi umuthi usebenza kanjani. Ungabaleki-ke ngoba mawubaleka mina ngizobe ngiku-tracker. Anginandaba nawo noma ungabaleka kodwa-ke mina bengithi ngisiza wena nawe ufanele ukuzwe ngibonga. Ngaphoqelekile ukuthi ufuna ukubuya nathi ungafuni ukubuya. Ufuna umuntu ozimiseleyo. Njalo bese sisithi imali esheshayo ikhona ngizoyifaka ku-special. U-overnight ngizofaka ku-2.5 for iviki. Ngizofaka ku-2.5 for iviki. Ohambela muva ibanjwa yizinja. Ingakho nalithemba abantu bangizwile, xhumana nami ku-083 206 6954. Engudlozi khulu lo okhulumayo. Ngithi niphile konke amagumbi amanamhlaba. Muntu ozazi ukuthi awuqedanga umsebenzi wakho nami angeke ngimemeze amagama for the sake of privacy, ngoba into yomuntu mayisezwa kumele sigcine i-privacy. Lokho sakufundiswa kumele simhloniphe umuntu, akumelanga sibize igama lakhe emphakathini kodwa uyazazi okwaziyo ukuthi umsebenzi wakho awushiyele endleleni. Xhumane nami 083 206 6954. Ngibonge. Kufanele silungise izinto ngendlela izinto zihambe kahle. Ngiyabonga.